wavuye Mongolia ryari? Navuye Mongolia ejo bundi. Baba hungu harya bajya bavuga ngo ngiye twiza mipango ngo ngutegeye Kigali babwire ngo nahageze. Urabiye. Singaze. Uzi ko ari Kigali we? Dore ngaha kandi yewe muzane jihad mugure jihad ko icyo yageze Kigali. Wabonye umuhungu wanjye Patrick se? Ni kwa gasumba shamba we ariko suru ruziho ko rutabiyo. God. Yewe. Salama. Amahoro. Fresh wangu. Ariko Godfa. Yo. Washatse umuntu umwe muri aba bantu bari aha ngaha akagurira bano bantu nibura. Icyo kunywa. Bari kumwe iki? Ni byeri. Njoga. Ariko se Jay. Ifaranga rye diaspora ko rigipfutse nibwo iri kuhagera. Umva nyine ubwire. Bwira irunga abatemo. Amafaranga ashobora kubatsindisha nangaho basore muri kumwe. Bano basore nibura tarani zabasindisha. Tarani ziki? Amadolari 30. Uri serious? Some blood. Ngo gwiki? Ya. Kigali kuhendutse. Ajya kubera Kigali. None se uburetse gato iyo baranywa nta mwana w'umukobwa ubari iruhande uri kubashima mu bwanwa. Ibyo bintu by'abakobwa nibyo bibaviramo kuba buri kantu. Ariko se iyo tupa nta kintu amutwara gahambe. Inkwara. Inkwere bara. Inkwa. Wenjuga iminsi ibiri umaze kuri TikTok rinda kubeshya. Nta kibazo iryo cupa rya Coca nta kibazo. Ikibazo ni icupa. Wabonye ko njuga ngo umazeho iminsi ibiri ngo watangiye njuga noneho buri kanya guhita tumbagira live. Ariko reka nkubwire uzi ibintu bamore. Ejo bundi nagiye kuri TikTok bari gushaka kubaremera ngo jya kuganira ibindi bintu fata hanga telefone yawe. Kandi jya gutamo. Kandi mubwira nyine mubwira kujya kumujijisha. Andika 0 Godfa. Oye. 0 ni momo. Aho nanyura urahazi geraga handi. Nanyura hahandi. Godfa. Njyewe dore ngiye kubona nkabona call ya Jay ngo ngwino ndeba ahantu undi. Nkabanda manutse nahita njya kumureba. Mbavuye kumufata utuvideo do. Sako nende kumufata utuvideo ari mu mirima. Aho se ni mirima yiki? Ariko uruhamba rurabyibukiye. Mu mirima y'amapera. Aho niwe. Nkwereka inzu umusaza yaguze kandi mutembereze inzu. Oya. Amaze kwibikaho inzu tuvugana. Rero turaje urebe do. Gandi yoherya aho yakodesheje. Ntago yakodesheje bro. Gandi yoherya. Ndi kwikwereka se singiyo. Yego ye. Do. Urenze kamera. Amoni. Kibi ofisi Kasuku. Wow. Aho ngari muri ofisi. Singi studio audio. Mpe za hose ndazoncanita. Singi. Babo. Ahagiye kubakorera iki? Musaza. Nyine ngo nagiye gushyira Kasuku media. Singi isaro. Kwakiriramo abashyitsi. Apana. Iracyari mbisi nibwo akimara kuzanamo ibintu ari kugenda ashyiramo ibintu gahoro gahoro. Abo. Singakari agahene hirya n'ubwo nyama mbisi hano biteme. Umutipe iza media zirakora we. Za media zirakora. Uburyo bwawe inzu y'amatafari ya Ruriba. Ya bintu zikora isawa. Urumva rero nabo. Namubwira nzane aga telefone nako yaje atakazanye. Abo. Washaka iPhone 17? Utari mini 27. Cyambwiye ngo mfite iki cyo gutuma ama telefone.
urakibura. Nyambaje ngo niba ndi umukobwa ndamwana ari jewe. Aha ni hehe muri? Kwirebero. Cyangwa ari fresh. Kwirebero kabisa ameze neza. Ndabona Kigali muri kahasi. Kigali meze neza bro, nuko nyine rimwe na rimwe. Ndabona Kigali media ukuntu imeze. Ubu numa agiye gukorera muri iyo ntuza. Ndaje gukorera muri Kigali ubu ngo Azajya akora gute? Gasuku media ni bimwe by'aba YouTube nyine. ama interview bya YouTube n'ama live nk'ibi byabo. Ubundi akaza kusikuma akaza kweditingira. Kaza guhagira hano. Ako for junsabira n'ama gift man dore. Njya gusabira ama gift. Wakimara abandi barajya muri Amerika dore Gasuka garutse kugura ibintu. Wewe urasamye gushaka ama gift. ngo ni ndungu Ni enjoy. rero nawe ugiye kuzagira ugiye gato tuvugana Patrick ugiye gato tumubona Patrick Nyanza kunshyiriraho mwa. ngiri ngo dufata